ali iza toga je kvarneka. I tvoja optimalna vožnja je doći dvojkom do botaničkog i onda moraš hodati preko onak te kvarneka. Možeš doći do Savca. Iz njega jednostavno pitanje. Kako si? Kako napraviti transplantacijo srca da pacijent preživi? Kako si? Okej sam. Jednostavnija pitanja, molim vas. Kako ne ti kad je da već sad cijela veze? Stvarno nemaš veze s tim da ti ja to sam cijelo zeta, ja mislim da samo što ga znao. Zašto? Kako si spao do glava? Jes, da, se vrati jučer.